Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ya kaji kamai kaji cengi kini dah kiu setai kan tak bagi ya kata di Banwan mustang sudah permanen customer ki bandawan kata ti indalut ya kan ti ija si kilo artilo lut syu ya kata ti senti kan. Saya kapor pinang song sini kejingnya per ke bafi kapor official ai. Kalau di sini kan no kila kami pada ki antar tunu la dah song stay kan ada ru kan no kila kami pada utiu kan ni kita ja. Ya kan do syu kan ni baka setai tu akhir wan minta bagian ni kejing ni kawan ni ni areban pendit ayu kalau mungkin pendiam saya kayang kesan berpendap kan dekat hantai lagi kesentik bahagian ni ti. Kini kelinti kami dai baik kebanyakan ini kita beri kebanyakan nang nuban kius ini. Saya kelinti keban kius tu saya silang tiga habis ada sok sun. Lano punya penkria Ndre kajing action di kira action ke ban kius nak laman dia di tambang tepat dengan municipal dekat sesuri dan pendek senen mentau senen nah benar kan bandak si senen dan lo apa tempat mak municipal dah besar bahaban ai biang ini sahar benar dan pendek si senen tu makanya sesuk nak setai kalau sesuri ini yang municipal kini kibenai masukan kini kibenai kibayat benai kiba ayu minta long jadi kibenai Oktober November Desember ada tidak ayu kibayat yang ke by school by class by a school day ai kin ko bare ya kasaro palapan by ban by a tin banyak asong hintai ke mutna something kan dia katakan karena kini ai ki dukan jah le bukan jangan dan kemba sauteli baki bukan paspor iway lang santai kubarok tin song stage berak oh tinsan tegeran karena senami ai kila ya song bijah le mangati nga asong masa punyus na sapunyau Nada katrat municipal kam pediang kena kajing terwa jung pi arbenai pin syong biang hang ne. Nah kalian kajing pilat pin kiu nong tiang tendrong. Kaktaan ayam nomor sekali ka benai Christmas kayu kahar ka yaj bah. ani ka sibun baba ne nai so beri si by fees ni any by school na ekin baba atum di ini tu kai kajing akhiran kajong pi pada municipal badala dat ban senah ni kin kawan song bah nene si ada si leong dal adat nanti hingga desna ya kan ni nanti kan ni bilang kalau ada sini ya ekor kat mana ti macam teh kata di ong ki ngayo so gulu ong kendai benar si senem kentai si keren ni ya kata si kita dai semua ni ya kata si penting kan municipal ya kata si mata kila sedang na ban senah ni ba ya kan ni minta di abang gandon nangi ni kita dia semua long kajing kerpat kajong pi mata kalong ba ekor biang ay sat extend yang ini sa benar mati kai kajing so kajong pi lada kriya ada som ya kata ni ni ang ba kada si sungai komunitas kanya kontak lam ni benai di sembah di benai di sembah kai nama baka kandang dia mulmala dari masabal akhir kemudian kata yo akan jaga lang alut kai sekilo akilo itu tu dan yo nanti ada sebab kada si sungai tang ni benai di sembah lang akhir kata yo lalu lagi kata si kurang lagi tu orang nak guna kaya okay. Aduh bakar kena kan kumno kamai jung pi ni tayo. Sulut kai sekilo akilo. Ini agak season item minta benai sesembah Laban antak mo na marba kumbalayin ko ada bilang kali taksi ko yang ngiri. Di kayo try pang sambiang hi aniti. Nado bakiklam ta aso yung di taksi baniyang ni pinakalang singa sang dia ni pisang kuno to ka kayo ka. ayaw lang salah dia pala nado bomdon sini taksi. Ta kan ngiringi ang ta kan jelas na lagi long sosan ay ban pen kaple kloy mo na marni mi jalan lah nilai besi embek tang nang dia ban belai ra ka roy sebelah benan ne bara kila kena senam pula saya ni pas pendidikan kasong na doa hajar pasar dia namar musang isang tay pok jengkeng teten kali ang ne temantahang nero dang takados nam ang perkari abyang sa tay kalau ikut lagi hawai kali yang dapat hak ni kan bagi selagi tambah ki kampak hak loy di mana
bandia wan pajang sini. Hak jing pe jong phi ketika malah stay ka long kumna kedukan kan yau na kan Ni haji pajang ngata kibon kibaut ba layat hu kumto ba ang bahak kiano isbrang ki ang athat tang banwan sete si jerong lo. Bala kalong kelan kalin tita. Lagi long dutan ni hapdiang ba jeng ako municipal na marba kasus yang ngiru ba kanang penken ria ba kanang musnah ni tendal ada tinglawan pajang ni. ketika building iu khat kumna ke building Itu ke building ini ni. Kali jadi risinet itu. kada jong risinat Bagay ka jing terpat jong pi municipal. Tadi yang dekat parking municipal terkena susun kan apa di Desember kan. ya kene khat ka parking iu Parking lot ni. kilat jaga ya kilat ya Oh. dapat